Untu butigite babangi na kimako kia ngarama igoturo gwitia bunene maguta ja diesel kinyaja kioneka gwitia na inya bunene nkuru kia beterori na bobo bokiringithia Kenya munini wa rais na umirite na kuga thineje ejanirite na andwa ira yonekete gatigati ka nthiguru ya Iran na nthiguru ya Amerika na kithira buni bukana tebukira kiriona ndi ni gwetera na kuona mwerekera ni juriko na ndike tugukuria uga mutegeri wetu oni jaku ni jariko gukonia gwitia kwa maguri ja maguta nthigurune oni jaku ni jariko kumane na gwitia kwa maguri ja maguta nthigurune arane about 23578 niyo namba yetu ya SMS ukaigwogwa itina mare kinya jariko nkuruki no withirwe ugitika gichoki gyaku kurukira mutandao joto jo Facebook na kinya YouTube aratori live kana wenda imwe kwa imwe kagitene gaka undi metagwa ntinyari kinywa jani jamaza tukubanganirite tukubona arua kirinte tochieto Yareto kuthurania kirindato cia weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Biashara ntere mwanya kwa kunganirwa ni magori jari iguru ja maguta. Mimi na William Ruto tunanyorosha hao wanaume. Munini wa rais Professor Kithure Kindiki kuga ati na nkanja bagachinda 2027. Kampuni ya Roje ya Embu kuringithanwa na ungumania. Kariba thiroga iti kumenyera thirikari ni kuthuka kwa barabara ya kuma Mawa gwita Kindani. Mwananiri wa mathithio tukubwana arua ni Purity Richard. Tukenjeria nteto chetu wa biashara ntere chia Maua libetite na mbere kuinyirika kumane na ngarama ya maguta ajara na ndiza kuoneka zaitetie kadha agendi bakioneka kinya kunyia na chongari na bikibiki muthemba jo boda boda igitithia maguri ja ugende boda boda bakiuga bakathithia maandamano ja makatha kithira thina ije itithangikirwa no agitetera thirikari munini wa rais Professor Kithure Kindiki augite gitumia gwite guku kujanitie na andwa iria iri Middle East Nelly Kithinji na gutambiriria na ije Gwitia kwa magori ija beterori ogorobo antuko egoro ni gutigite muingi na muthoro jo munene tugitegera ja kaunti ya Meru magori ja beterori tauni mwanya ndene ya mutindo jo kangangi beterori eri na magori ja shiringi magana jere ja 18 gatanta inyanya na kenda tauni ya Maua eri na shiringi magana jere 19 gatanta ithandatu na ijere tauni ya Nkobo nayo eri na shiringi magana jere ja 18 gatanta idhano na inyanya. Bainde area ya Maua town na ngarenda ya nionde area kone elia tureaigana lakini area kabisa ndamuria 150 lakini maisha yake ni dedi anto thai anto badira wenyewe bagero wa two tam no timinya two tam muto kona kio tukiaraniria na biashara babonda bonda na matatu tauni ya Maua ni balaramikite ni kwithirwa ukamatibwa muingi ni boete mpanga ni gwitia kwa ngarama bakiuga ati baejene ntuko mugwanza ke ekenda magori jaja kweni kwa na kethira tiu bakomba kwithirwa bakiandamana tuyete na sira inene no ntoba mauta kwithira tukienderwo 220 Imagine batwe nika tukua turea no ntoba nteto hii kondimandi nteto hii bwana Ruto urekebishe nteto hii no nto tuyete akwa yana ntuko mwanja 7 days batwe ntuko mwanja okiagwethira nteto hii tena ma tukethira tuena maandamano ya manene. Mtu wa bodaboda ndiye alichagua huyu president wetu atwira akambira mtu bikibiki teo makoro Neo mabana kwa kabukona Tito aitinya customers no ntombe ajira to bari yabate kwenda kuitia ngari ne no ntombo economy kuitia kwende to kuwa thirikari ne to ailie ne kenda mauta ya ne kenda nto bamba kana economy umba kwithe range na itukomenya bikibiki ira cia weyete acu cio chanja icio cowira mauri icio cowira mauri onto tuitetheria mauta na ngari na bacoka kenda ngari nya cia cio na mbeca ira yete acu Kenya
tea biashara ba matatu ake hende kinya biashara inge ni ciombite kwithirwo ikeinyirika. Ngarama ya maguta withia to affected muno yondo ndio mbere into ya bibia kwa kava kuma protesta kuma thimo nbeta so ndi antiolongaia big kande aga watu kagweta yana merita tunkare magana 3 na thimo nyanda mendie mweto na magana 3 ni to kuinyerwa. Ni aria munini wa rais akiaria rutere rwa South Imenti ntuko ya Narua nonekete gutetera thirikari akiuga unto bobo bumenie na ndo ashietete na mbere nthigurune cia Middle East. Kumekuwa na shida kubwa duniani ambayo imeletwa na vita, mahali mafuta ilikuwa inapitia, wale ambao wanapigana katika hizo vita wamefunga. Kwa hivyo bei ya hata kupata mafuta ni shida. Bei ni shida. Mnajua ya kwamba miezi miwili iliyopita tulitoa ushuru ambaye tulikuwa tunaweka kwa mafuta kutoka 16% VAT tukaleta 8%. Na bado tunaangalia ni nini ingine tunaweza fanya hili hiyo bei vile inaendelea kuongezeka tuidhibiti na tupunguze, ndio mwananchi wa kawaida asiumie. Kanyene Kawero TV, Mbeta Nele Wakethenji. Magurija mero ja maguta jatitigite nyuma biashara batuka bati nyere twe nyuma ya jogo tumerwa na ndia biashara bakone chuka ne batarerete kuinyereka kureba kuinyereka ne magurija ja untubugete bokaringi bya kinya biashara cyao nabo bare ngugene cyogende kinya bakiwa bo bukome bonene ngugeje iria nicho kaumoka mugatejwa jwa untuku Nicholas Chabare na ije kuma muchijwa chuka. Ntomara mathiete na thokoni maririba magana mairi bantu marariba gegana kumania na maguri maguta ma petroli gwetithwa na ciringi 16 na maguta ma diesel gwetithwa na ciringi 46 guti muntu wira ni muremu ende akariba taoni mwanya kwanjiria achuka amwanka amawa bali na kiriro okinene nonto oba maguri mama chuka maguta ma petroli makiendagwa na ciringi 216 taoni ya Mutindwa 218 na ntere cia mawa na kumakiendagwa na 219 niyo tani bone nkiuga ba ko kana nkiuga ugaza kubotekeka ana ekire 300 makinekala bau na matekongerereka gekala magwa ni sasa abantu ba gutinda mara tukabandithirwa tukegoroki ana tutekomea turiku tutekomea turi nyamani kana turi ruoni nginya ona ene ngari ni ya makuma karigwatire ni wirore kumakuruta nonto gutege ntogite kabanda maguta wana mabanda nginya oirwe kabanda spare ikabanda bei irere kuya maguta ona le thirikari atwiraga Uhuru wa Kenyatta kubandithia maguta thaino niro tukwana ananika twathagirirwa kenda twitwa thaino muturire antu anani ale muno muturire makauga na kaba gukua ngulukia gutura maguta magikinyagia 245 shillings enyewe mwananchi wa kawaida ni atafinyiliwa. Mwananchi wa kawaida ni anafinyiliwa sababu gari haitakosa kwenda kazi, Mr. kosa kutravel. Daino gatuyite kuiga ngari. Kuma kuthiembu ngari ranywa mangiri mugwanja kuthina gucoca sikondi imwe. Muntu karibia muntu thiria ndiri gute muntu akuta kuria thiri gute antu mena mbia. Yarigo ko ngari gite gwaroni ugatwa roni wa mwali ngiri 60 na ngari ni iga ngiri 2 na ni kwenda kuthonze kware kai naki. Gutekio tuyakanyiririo muno aturaigwa tukuiga ngari kuringana tukanyiriritwo ndo maguta riu nginya customer cietu ni turacigura kieva vendo ukwira customer ongerere mbei ya ngari nake gutiva ndo arongerwa mbeca ciingi fia ni lazima tuwetithie ndo tutena option mbireu mbere ni turageragia gucairira customer tukauga tuthie na fare ire turaga lakini thaino tukinyete ni ikabidi tuwetithie ndo ntitekereria kuruta wiro wa bure bantu bara naribagia ciringi kana ngendera kuribia kana leo still ni kazi ya bure nafanya itabidi sasa niongezee bei kidogo onthe ndi badorota kiara kiri utongoria abathirikari ino ya Kenya Kwanza. This government should consider us, waache kufinyiria wananchi. Sisi ndio tulimpea kura la safi na tukonsinde ama ikuwe ni one time mwere aciuthiririe mauntu mau ni alenge maguta tulijaga kawaida anakaenda kwikala miaka 20 na 50 tutikurege kala thirikari ni atuelewe tu peke yake inu peke yake Kuma chuka gamba ng'ombe Betan Class Chabari.
Akariba isioro kinyabo bare boda boda na endia ba matunda kinyabo ni batariritie kwaga kunganirwo ko kumania na maguri jage ntugike ke batana gitumi bogete gwitia ko maguri jaja kugatuma bombe kwithro bagitithia mari ja ugendi untu endia ba matunda bogete bugatuma customer bao bethiro bakinyia Bantam Murangiri gatutaririe ugebwao. Othenya jwegoro rwanyirwa gutegera mantu jege maguta Epra iratangazire maguri ja mero ja maguta disoro egitie na chiringi 46 na petroli egitie na chiringi 16 ontu buria buikete petroli muchijo isiolo kugura na chiringi 218 na mangotore goro na yo disoro kugura na chiringi 247 maguri jare akali bareo etithia ba bikibiki na endia ba into bya thoko ne bakugeja ba inyiritie bunene na gutuma inya biashara ciao kunyia ndanaru ikerigari na kemakania monaro kerero na arua ni megokera na kwethera ngare ira cieta atigatuikia kugera merigo ira nyinge na arua wana biashara beto ivagora mereo kama toi kwethera ngarama ichiterie. Sasa unakuta kuna ule ukweli kama hapa tuko saizi kwenda mpaka General tunalipisha shilingi 200 na hapo nyuma ilikuwa shilingi 100. Sasa unakuta kwa customer 10 wala wanaenda General ni wawili wana afford. Changamoto tuko naye sana kupitia venye mafuta imepanda, hata kuendea mizigo imekuwa shinda, hata kununua imekuwa bei kali. Hii maisha hatakuwa tunatarajia hivi. Wale wenye kununua wameshindwa. Kama leo hakuna kitu tumeuza, mtu akija ukimwambia mara 120 anakuambia chukua 50 na hujanunua na hiyo bei. Hatukuma ngarama mafuta ya witia. Ituone changamoto za manto mengi sana. Into bote tumana kuma kwa thoko nge ingaramene sana. Kwa sababu hivyo bei mafuta imepanda sana, watu wengi hata wa customers hawajaweza kuingia. Unaona vile vitu zimejazana kila mahali, nyanya, vitunguu, cabbage. Kama saizi watu wanakuanga wameuza, lakini kwa sasa hatujaweza. Nkuruki barombete thirikari kubenekira maguri jaja ja petroli kenda kumbithia biashara chao na kwenda kuchienderia kimaisha. Iromba reto tukaria wananchi twimwira tafadhali rais yetu ailia bura kumbikana otoinekire mauta kenda no at least itomba ikothomethia na kenda uchumi no wa mwananchi wale nthi bomba yokaokera juu hata kama mafuta imepanda huko aturudishia hiyo subsidy ilikuwa ya mafuta ndo bei ya mafuta iweze kurudi chini kidogo na watu wa chini kama sisi tuweze kumudu maisha yetu. Kama utiyu atere ni bibiongo bie na thina nonto last month mafuta yaite na chiringi 30 twalalamikire pena mena chiringi 10 ikumanisha thirikari ina ombi kwa kuina mafuta kawitithia kutoka yako rwanga indwa cha Irani. Inke reporter ntoto cha wero kuma Isiolo mbeta Bantam Murangiri. Kurikanie turi kuria maoni jaku ni jari kukumania na gwitia kwa maguri ja maguta nthigurune maoni jaku ni jari kukumania na gwitia kwa maguri ja maguta nthigurune korirwo gwita na mbere kwaranira bautwe 23578 ni namba yetu ya SMS kuruki no withirwo gitiga gicoke gyaku gukurukira mitandao yetu ya Facebook na YouTube ngetana mbere kuthoma ntubiri ciaku ore igotokinyira kirente toinge monidi Rice Professor Kithure Kindiki ugite boba tena ugua buru na kithurano kijite kya 2027 akiuga wena Rice abaga tariria ngugire abaritirite ya Kenya na bwaregani bao kinyabo bona ni ore bathithitie akera rentere cha South Imenti Kindiki ugite omusiasa uro kwenda gitaga itetera na ngugi yawe onde ugite ati na nkanja kithurano kijite bagachinda na baraba kugera kubeberia gitine Kindiki akithura nyume ya Ruto kureka kibindi kyawe no akajuka giti kiu kyo Rice kiri kithurano kya 2032 mutugikare na reported. Akiadia ndipi Kithure Kindiki na ugite we siasa na chijite omutongeri akathurwa kuringana ngugira ritete akiuga niye kamutetera na ndi akiuga atongeri arega na thirikari kagite ne karabaro bisine kinyabo bakorwa byure nembi baretere akari kagite ne kau. Kwa hivyo usikuja kutuambia vile unapenda Wameru saa ile umefukuzwa serikalini. Saa ya kupenda Wameru ni siku ile ulikuwa na crown, siku ulikuwa kwa kiti, na hawa watu nakwambia watakuwa na siku mrefu, because they never built a single school, they never gave us an inch of tarmac, they never built one market, they never did anything.
when they are in office, when they were in office. Saa ile wametoka ofisi ndio wanakuja kuturungia hapa. Mimi nitasimama hapa tukiwa na Rais Ruto. Wao wasimame waseme siku ile walikuwa viti kubwa nini walituletea hapa South Menti. Bwa kuongera ndipi kendekene rete akariba kagyogwa akibera gute no thirikari ya Rais William Ruto wetete akiuga kagita gakinyaba kamenya na bwega na pinzani bao na rina wirigiro bunene bakoja gite kyo rais na nyumene akiuga wona Rais Ruto areke kipindi kyawe na weno kethira kijukia wathani. Mimi na William Ruto tunanyorosha hao wanaume. Tutawapeleka mbio mbio. Hao watu hawatujui, hawajawahi kutuona. Kama walituona usiku. Hajui sisi ni kina nani. Alafu baadaye atigana tamwigana robiri boriugata aitamwigana inya DP kende kyare tendera kurugura ya murandi jwa last mile connectivity nterecha rubiri wa mwana gutega murandi jwa barabara ya kumankubu kweta rubiri na bamwe batongeria barako thingatene na bokuma mero bona ne werubwao bakugwa tambaru thirikari Rais William Ruto kinyasi ya sene twetete. Sisi tunasemaje watu wetu? Nionyeze tutam! Nionyeze fatam ya kendeke. Babu tueri to nenkere muntongere de karonjo kana no. Atweke akayo kya meake 10. Na tueri to nenkere Ruto akare meake 5 ake. Akara meake 5 mumero ayo kya president. Ikole gogo kwe. Ikonenkera ru. To nenkera o. Leo ndio tumekuagara na Profesa Kendeke najua tutashinda 2027. Don't mind. Gara vizuri usiwe na wasiwasi. Hiyo tutapiga kura asubuhi. Na wewe 2027 September tuingie kwa kiwanja kutafuta kiti ya rais. Amefika hapa village ya Rubiri. Ndio maana watu wa Rubiri na the entire Imenti South constituency manyumba zetu zipate stima. Vijana wetu wawe na vinyozi, wasichana wetu wawe na saloon, vijana wetu wafanye welding. Keri podrandi toshewero Juma reakwari etwa ni motuge kare. Atongeria kathumba ario minista Geoffrey Ruko abunge karekembio ki Patrick Bunene Mpurwa Bori na atongeria siasa bange kathumba nibakinyite mathikone jangi na waura wari gavana wa Nairobi Anne Kananu Mwenda bakiaria atongeria ba kwa mwene bonekete kuthoba kiringira thirikari ndebe bakiuga Kenya ni banyiri ni moguni mwanya kumakiri thirikari nene ondi baugete bobare nyuma ya munini Rais Professor Kithure Kindiki bakiuga niwe bagutia na bakamukaria mwanka muthia Martin Mugambi no karima mbere nejaja hatumenyithia nkuruke magana makarie tongoria na nkinya kirinde kuma gonto na gonto we munde gekinyetie kienini gya cukuru ya Ngaita Wandiaganga mathikoni magina wa urari gavana wa kaunti ya Nairobi Anne Kananu Mwenda atwe Esther Wanja Mwenda. Mom, nothing could have prepared me for the pain I feel now. Kienini gikia tongoria wana bokaba wekinyetie ari ogo minister waruti wira ndeni ya thirikari ya nthiguru ya Kenya Geoffrey Ruko. Hivyo yangu ni kusema poleni sana kwa sababu hii ni mambo ngumu, mambo ya Mungu, na najua mama amefanya kazi yake. Gitwigikaga mwekuru Esther Wanja arirwi murimo wa kansa tongoria baba baugite ibwega karibatambuite atishane kuruta wira nontu ikabatetheria akagita karamuntu agwati manto ta mama kwena gintu gitagwa SHA antu baingi batikwenda lakini ndenda kubwira mami aratritagwa na SHA riu utena insurance no utena SHA urisoka nini mouko kuthi kugura guswa mbesa. I did a petition in parliament ya kuongezea pesa ya kulipia watu kansa kwa SHA because mimi najua vile kansa ilini affect. So I did a petition in parliament
Tukasema we move from 550 to 800,000. Gikaro ni gikibatheterete munini wa mutongoru wa mugongo Profesa Kithure Kindiki kumukumia na nkinya kumukatha ati mwana wa Maumau wanwe batiri kwithirwa ari utongoria nina na kuruta wira bwega. Watoto wa Maumau katika hii mlima ni wengi. Profesa Kindiki ni mtoto ya Maumau. Huyu Roko ni mtoto ya Maumau. Mheshimiwa Mboro Amboli ni mtoto ya Maumau. Mheshimiwa Kareke ni mtoto ya Maumau. Uwache kutuletea vitina na chuki yako. So we are the people of Tharaka Nithi County 100% own Professor Kithure Kindiki. We the people of Mount Kenya East. Kutoka Embu, Tharaka Nithi, Meru, Kindiki belong to us. Kwa hivyo sisi tutashikilia Professor Kithure Kindiki. He is doing the best he can for our people. Roko augite Rigathi Gachagua urai mutongoria wa DCP na thingati bage kabatige kwigua na ikagitaka nontu batwire no tongoria kwa mianka na koguga kaikagitaka mu county ya Tharaka Nithi, Mumiru na mu Mount Kenya East kwigua mwanki wa kithirikari. Toyeti ya kwamba William Samoei Ruto atakuwa kwa ballot paper mwaka 2027. Na tumweleza kwamba tukiwa wa Meru tungefurahia Kithure Kindiki awe ndani mti wako. Ndio 2032 rais wa kwanza Meru atakuwa Profesa Kithure. Wao wanaendelea kupata vyeo kubwa, lakini wetu mmoja akipata cheo inakuwa shinda, vitina, furugu, tunaambua serikali ni mbaya, tutoke kwa serikali. Kiripotera Ndeto Chaweru kuma gicigo mbunge kia Mara, mbitagwa Martin Mugambi. Ankurikanie kiuria getu tukubona aruara tugukuria maoni jaku ni jariko kumania na gwitia kwa magurija maguta nthigurune. Maoni jaku ni jariko kumania na gwitia kwa magurija maguta nthigurune. Itana mbere kwarene abautwe agukurukira 23578 niyo namba yetu ya SMS nkuruki no withirwe ugitiga gicokio gyaku gukurukira Facebook na kinya YouTube aria turi live akagitene gaka twachokera ngeta na mbere kwithirwa nkithoma ntumiri ciaku na twachokera tukethirwa tukiona report ya mambura jaja atinda skuru ne Meru University aria gukari na wandi bomite kenda kurikithia moro tujorais rutora kwa jokwanda mite nkuruki ya bilioni 15 ninyu miaka itate kurajo kebebye mutambo. Kiwanda cha Duralong Mabati, tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda pala nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Muchama ni yoka yothire otuta kembeche tina baita chiambi no oteko chenjia botwaja gaira bitego tutethia neke hai to korega ng'ombe ciakwa itiraragire ngoko ciakwa itekorekia ngoro chako na guchenga iko chenga aremi itwigetwa matata jenu na ikio tuboretere mutaaramu irio bia ndethia aha mugeni aremi betu nukumenya mtoto umagaruka augane nyina kyo wize kuruga but with a nice choice mkombozi fins ituigetwe kirero kienu na nikyo tweza kubonokia irio bietu bithithetwo na teknolojia ya kinande na itogotigira bire na quality na standard. Nice Choice Fits ni irio bia ndethia kumba kambuni ya Nice Mwea. Twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soy Winner, Pig Finisher, Chick Mash,
layers mash, kienyeji mash na binge bibinge. Irio bieto bithondeki na oteabo kinande na standard ya iguru nikienda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima bobo kwa mwire nikienda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kiri ndethia ciaku. Irio bieto bire agrovet karandukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe no ntutu county ne cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe murimi. Imagine coming home to comfort, security, and space for your family. A place where memories are made and life is lived to the fullest. Meru Heights Luxury Apartments, located just 1 kilometer from Greenwood City Mall Meru and 500 meters from Gitimbene, is your ultimate destination. Meru Heights Luxury Apartments is accessible via Meru Makutano bypass, and we are offering well-furnished 3-bedroom suites with reliable water supply, 24/7 security, and ample parking. Live life easy with amenities at your doorstep. Make memories, not worries. Book your dream home today with Meru Heights Luxury Apartments. For more information, you can visit us or call us on 0706 702 003 or 0712 050 449, or you can visit our website www.meruheights.com. Meru Heights Luxury Apartments, where comfort meets class. Tukuwate ugeni Eden Baba Beauty Spa njaya kuyo thongi butingana nuna bongi kinyaburi ku aja Meru. Njona harua tukuthongomia na maguricha tekuinyiria mubuko jwa kuja class haircuts, coloring and styling, spa treatments and relaxing massages, nail art, manicure and pedicure, makeup and beauty consultation, dreadlock installation and retouch, waxing, eyebrow shaping, scalp treatment na jange. Aja Eden Baba Beauty Spa turi kuthongomia mwankanthi guro yonthe yuge ebae. Turi Greenwood Mall, floor ya ithatu na turugura ntuku chionde kuma Jumatatu mwanka Alamisi kwambiria thaa 15 cia rukiri mwanka thaa 1:30 ciogoro. Na chio ntuku cia Njuma na Jumamosi ni kwambiria thaa 15 cia rukiri mwanka thaa 2:30 ciogoro. Na ntuku ya Jumapili ni kwambiria thaa 6 cia muthenya mwanka thaa 1:30 ciogoro. Turingire thimu na rugukurukira 0723 555 015 kana tuchwekire mitandao yetu yonthe. Eden Baba Beauty Spa, where class meets confidence, because yes, you deserve it. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay! Over 1900 games brought us here, but history doesn't care about the journey. The Premier League is the best league in the world. La Liga is far and beyond the biggest winner. It only remembers how it ends. You bought it. 8 titles. 1 month of mayhem to decide them all. Stay connected and watch GoTV to catch the football season finale this May. It's on. Every sunrise brings a new beginning. At Mount Kenya University, dreams rise with it. From bold ambitions to breakthrough discoveries. From classrooms to laboratories, from determination to graduation day. Here, passion turns into purpose. This is where futures are built. Mount Kenya University, unlocking infinite possibilities.
We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twist of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rembo Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Straight from our fertile Kenyan farms, where maize and wheat are grown with precision. Before a single grain is milled, it must earn its place. In our modern digital labs, only the best pass. Carefully milled, expertly packaged, and delivered with precision. Raha Premium is a super brand recognized for its superior quality. From Joy Millers Limited, producers of Raha Premium Kavagara, straight to your family table. Ankurikania kiurege tutukubona aru aturi kuria maoni jaku ni jari kukumania na gwita kwa magurija maguta nthiguru ni anthome ntumiri ijire ithatu. Testimony aruga Kaburuku mama wa vijana waliambiwa bottom up, kumbe ilikuwa Petro bottom up. Mungu tuone huruma. Gitonga big up aruga tunajua 2027 atateremsha hadi 120 shillings, but kitu cha maana ni kuwa wajinga waliisha. Michael Mwenda kwa kama mafuta imeenda juu, kila mtu akae kwake. The cost of the fuel to go up ni vita ya Gulf. Aruga mnanielewa. Itanambere kwa renda bautinge, itanambere kuthoma ntumiri chiaku au rato gueta na mbere. Tuichokerage nteto chetu, nteto chia ungumania kujura kere kampuni ya Roje ya Embu, nyo Embu Water and Sanitation Company ya Wasco. Nichonekete kuingia bunene akariba kiwa kuri na anto bako beti ambecha kenda beberi ya mareja Roje na bange kinyaba gitu ambecha kenda bande kone kampuni ja kadiri onto bobo mwerekeri wa kampuni jo Engineer James Njiru au getani bako dhidhi otunkuni ukone atatoeji agitara baraba yeri kinya kuringa ripoti kiribori thiritamwaneki na kurikithia. Nigukoretwe kwina ciiko cia ungumania thiini wa kampuni ya mai ya Wasco. Kuringana na managing director niwe Engineer James Njoe, arauga ni magwatite muruti wira umwe uria akoretwo agetia ndumbia niguo amandikithie thiini wa kampuni ino. Gwitikira ati nima kwina mundu mwacietu uria muruti wira wetu na aranyitirwe na isanga cia gwitia andu mbeca kana kuya andu mbeca akimeraga no kumandikithia wira na amwe akimeraga nginya no kubata kumarivira thire yao ya mai. Guku akiuragia aria mangikorwa maracunitwe mbia ciao na njira ya wara makorwe makivura rivoti niguo watho urumirirwe. Aria macunitwe mbeca turamera mauke merutire kana marumirie na njira ya gisheria ya borithi na borithi ni mararumiria cira icio na mundu wothe ungikorwa acunitwe mbeca kana aretitwe mbeca kwa njira imwe kana ingi ni mundu ucio kana ni mundu ungi wa guothe tungimera moke meumirie. Ni urarikiria kuga ati aria engi mangikorwa mari na mutugo wa ta uyu ati wona magwatwa magocero makinya maviu makiwatho. Gwethe kanyitikana akia customer kana nginyagia wananchi akimeraga no kumateithia mawira akimeraga no kumarutira mathire mao kana no kumateithia fine matika fine wala maita mai mundu ucio no gocero atua na sheria ni ratovatha ino iria cietagwa water regulations amendments 2025 ni ratova vinya yangija kuvira mundu ucio gutire directly nginya gutena disciplinary na ni ratova vinya mundu ucio korwa akivutwa. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, Mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri.
Akariba thiroga itigishigone mbunge K'Igembe South niborotete thirikari kumania na kuthuka kwa barabara ya kugwatithania kindani na muchijo mawa bubu ni kumania na mbura yenkathaira yurite na gutiga barabara ijitho kiburene bakiare bugite Rais Ruto na mbunge John Paul ndi baberire kuri na mbete itengeri barabara ije na ikathithwo ntubutakari kabugite kwa iro guko ni kukwejanite na thina ije. Dennis Mugendi na report ije. Timundene na tikware ndakwira ibarabara ya thiruga iti irere gicone kyo bunge kia Igembe South na itigwitirika na tiantu na boba tina maguru kana metho ya kumenya kuria betite indi noka ithuki muthukire mugeni jutanga na ikuona kuma ntangi namba 4 na yatabarikia kumani na gukondorwa ni mbura iria ikura Marungu ao tethe ogetha na helicopter ire omba guyathiro thai Magi Jonde na Jojari igurure mubunge John Paul mwirigi uria bakwathira abatere ta mundo kirumi kuma bakumudhura John Paul atwira kwandamana ntukwira atwire barabara yetu na contractor ngirene na yita kubwija barabara as soon as possible rwari tukwenda as soon as possible rwari turenda bia ira say emergency siomba kwethe ikia ya rwari bado ando bathiru yega tuti MP twe uti MP turi athiru buru wanda ina mundu wathiru warauga na ici MP wetu uti MP turi yondo John Paul atibu MP no mwekuru ega ndi na MP utebio John Paul abu thai athiru inambi John Paul takwira mwanka thai tukunwa yoa na mwanka thai barabara ya athiru barabara cia thiru nontu lami we irore gira kalami ga kuma ntaba cio gatiilara uginya mwanka ne athiru ko bato tenda lami na igo tumena mwanka thai atokinyirira owe athiru ga kulwa kinya ana mwanya uni batwe mwanka thai kinyana beto barabeya iroingare baeta sukuru utewe kinyomo komba weta baraba inge be kinya mwanka thai thatu sukuru ko namba 1 barabara eye utethio bura twethera twete thuyo kinya ntoba mutuate biashara yuma no ekeya utekomba kwethera ye kinya ibo tonto kuona buareto ya mireto thokone katuta no ntobate kona ko kwiyira barabara eu irathirire yonthe na twelenkete mwezi mwa John Paul twe murebu etho mapema akaua kambure kuthira na itokuona na nyanza ngweno ikwendelea kuritwa kathero kangwesi endelea kuritwa athero ko kathoka inge athero isemwe Kenya kubwa na mwezi mwa bora kwendro kwera urare we kuifo tamu antobe Embe South bonda kwendro baromba reromba tafadhali eyo iboto ati kubwethia batu barabara yetu nikenda tomba kwengeria muntu mpala ayanira anathiria kengai rua barathithiti maandamano ibatumite mukana jojangi ja manene na nandi bariuga utekio gikabarigiria mwanka bone yaki yao ya kuthondekirwa barabara iji iri twire iri mpanga kwa utafadhali John Paul bora tukwira thai tukwelenka ni aki yetu tukwenda turi akaji bathero na tuwe no methia ta thai no ntu maandamano tukubanga mwanka thai na maandamano ya tayokia ntuko ikwana ntuko mwanja buare bora tukamwa koitana kaulemo turi antu bathero kinya tukioswiliwa ibori cionthe mawa nanga bakongela seso niriria mawa niro tumba kwanira kuo kuringana na maturu ya twe nayo airoye nondo ngero na manyunje kwa nyumba kwa laine kangwasia ndobya kwa bye kungajora ngongoke lakinya kwendea ndo kwana boye kalinyo ni fo Dennis Mugendi, Weru TV, barabara ni ya thiruga iti Igembe South, County ya Meru. Renjira ya kuingia mubango jo Rais Jowandi wamete bilioni 15 Ministry ya maguta na mainyarwangirwa mito na skuru ya University ya Meru ni watanirita kirimi taratara Jowandi wamete batongeretwe ni abisa Alan Macharia urogo kinyete Antonia CSOPO Wandai maabisa ba KFS na kinya skuru eje ni bombita kwanda mitengiri thandatu bakioria kinya mwingi ochumiria kenda kugwatira untu bubara kinya ministry yumbita kuthea kijukia kanya kwarire umbani bwa Kenya kiri gutigira omuntu ari na stima gukurukira mubango jo last mile connectivity.
njira imwe ya mubango jo kwanda miti bilioni 15 Rwang'iro Mainya bagwatanirite na amenyeri mito ya Kenya ni bathukiria ithithira kwanda miti cukuru ya Meru University. And today, almost after 10 years, we can celebrate a forest cover of around 16%. We do this because we believe in the government agenda of planting 15 billion trees in the coming years. Ni video ritongeretwe ni mwandiki munene wa Rwang'iro Mainya Alan Machari bakianda miti ndene ya cukuru na kuweja na mbeu kiria karibantere ujanjira ya kubagwata ugeni kiri mubango jojo. Today we have been able to not only plant trees in this public institution, but we've been able to distribute a total of 6,000 seedlings to the farmers around this area, so that they also take part and contribute to the 15 billion tree growing exercise. Nandi nkuruki bakigweta mibango jo thirikari na murandi jo kwikira njai nyingi stima na kugweta thirikari ni kitekigi na gutigira manto jaja gukinyirika. I'm also happy that we've been able to share with the members of Meru community our contribution towards the last mile connectivity. As you all agree, the issue of power is very pertinent in revitalizing our economy, and I am happy that in Meru County we have a budget of 2.3 billion, which is meant to connect households in excess of 27,000 households. Karibante bakirombo kugwata mubango jojo na kutigira bakumenyera riera. The issue is coexistence. The issue is exploiting or extracting from the environment, and at the same time ensuring that we don't compromise extraction of the same benefits for future generation. So it is a symbiosis kind of relationship. We take care of the environment, and the environment eventually takes care of us. Keripotela Weru TV kumatigania mbita Brian Kimathi. Thirikari ya kaunti ya Meru ni kanirite kirore na bia mabina bira birungamirite aritingugi bogima bwa muingi na rera mworoto jure kwagirithia uritingugi ubaga katikati ka thirikari ya kaunti na mabitha bogima ngwataniro iji ikoneni ataramu ba ugima bwa rera kiri muingi mabitha ba Rwang'iro ithimi kana medical laboratory officers Rwang'iro ndawa na kinya Rwang'iro ataramu bwa mirire. Betekanirio na gwikanira kirore kwa uritingugi gatigati ka bia mabina bia kutetera uritingugi bogima bo mwiri bo mwingi na riera abawejani bo ndawa abagwita utungata bo ithimi na kinya bo gutegera mirire ibugitigite gatigati ka ona thirikari ya kaunti ya Meru mugikujiro noro gwatirite kanya ka county secretary thirikari neje David Bari akiuga thirikari je ne akuthikira na kuigua. It's a government that will listen to everyone. So going forward, I wish to promise my brothers and sisters here that we shall always listen to them. There isn't anything that will get out of our way without, first of all, sitting together, reasoning together, and chanting the way forward. Mantujaje maanisha ritingugebe na bakaretwe isheria kana uria muntu kwenda gwitithwa nkathe ukurukira recognition ya kwamba gwitithwa muntu uria ningi utiandiki bwega recognition ruga na andiko bwega muntu uria ningi uteja kwa rutha ro kwita kunogoka recognition ruga nayo rutha ro kwita kunoka kukibukario county wega bwa mantu jaji kwetwa mandaktari ba karasibitari bagitaira kariba Meru ngugi ni untu atwangire bangwataniro icio bakuga butura buremeti kugitika kire thirikari ujikurukite na kuga nandi wendo na wirigiro boy mantu jaji andikire mbetekaniro icio jambiri kuthingatirwa borikana tukiuga ka document karenda karamu yake na ande karamu gakuoneka Meru tukusaina recognition agreement kira tukuga ke gatukobuka bana mutumate ka karamu kaunde karamu ka weekendere ga promote ya ritinguge ba afya karamu kare kendere ga andike ya ritinguge bange ba afya na etu itogwire twene tukumenya ngavana kuthithio ntunga bana baba aria nyuma batathithia tutwire mianka o na 5 tukirira igitara kiraitu igitara kawira
na wojo gavana mutuan to idin keno na tutikira dai. For the first time in this country, we are having one county signing 4 recognition agreements with the trade unions in this country. And we want to thank you, Bwana Governor, for helping us sign this RA. And that's why as you have agreed in our meeting that we're actually going to have an open door policy from here. We know things are actually going to be better. Nkoroki. Hakuna siku, sisi kama public tunasema hivi, hakuna siku utaona mgomo Meru. Because Meru tumekaa hapa na tumekaa na governor na tumeelewana na CS ya kwamba we actually going to agree on very important issues as we go forward. Tunatoka Cheweru TV, ni Edwin Gatobu. Ana bathato banje itego chumba ne ba mukirete otethio kumakire mubonge wa mwekuru wa Jamiru Elizabeth Karambuka Iremia ni aria na bana ndibombete kugwata otethio bwa kubaikia maskuru na kwamukira kithomo untu burari takiroto kiribo Duncan Mwathi na ripoti je. Na bathato kumanja ciere nterecia kanga na gatwe hiro tobia wibiriukitu mubunge wekuru kaunti ya Jamiru Elizabeth Karambuka Iremia araba mukiretwa skuru ya Murere mwarimu munene ara na baba barari guta skuru nuntu baumete njaita kwibumbira ntukweru ari ngucoke nkatho inene sana kia wa honorable Elizabeth Karambuka Iremia nontu bondetera ana baba baraurite nimewakaribisha ndi tayari ubaritana asiari bana baibona ni itegekano na nkatho inene kire mubunge wekuru kaunti ya Meru nuntu bwakono tethio bubu harabuge tebibari gukinya muthia ni January 2025 iro ndawatire anjali ndari ngo ingare ndirauno kuro na kumundireta hospitali materi na kuma wana bakwa bari begwita form 2 na kuma iro ana bakwa baremerero guthoma Neboya nonto bokoyokiana ba ndari ndekuona oni ndari ndekubigwa figo enene muno nonto mwana are yamboria na atankwethia nkamwira ni murungu nwe katurombe murungu agatethia na bwana barabonete otethio bubu kagita karaba kwa mukagirwa ndeni ya skuru ino hibaugite bakathi na mbere gwikira bindi na utigira kiroto gya uyokinyanira ni ndathoma ntwike nurse na inkona ringi kione gikyakwa kikendelea na tukatethia our villages now na inkona nya atori betu iba kuiru muno nonto bante twiu ngo ibo nonto mwasmi wange gombende skuru tare na uniform onbendete go engineer ndare ndego na yaga ndoto go mbako rande lakini tai ngona yatimika mutetheria kiri obisi wa mama county hamwe na kanari baugite bidi ya Kairemia kiri kithomo hiri kiwango kinene muno ndeni ya county ya Meru aramwankira gwa sponsor tankurukia na mana muwanja ndeni ya county no kwa family ne ringe keta kabisa nonto inatwana to aringero ingare na kinya na suma kuru ankwendo kwera nene bonde arabare baibuito kwendo tethio ke family eje patu imberia nonto mwakoro inana ba aina nya suma koro na naite bora mbako litwa sumeu kendo ambo sugulikira na babawe engwete kia kiroto kia na bai kiroyorera rera bakinyirera keri Elizabeth Kairemia ndene Meru County twinana mana mwanja na mana mwanja yeuno kona kiti ya mheshimiwa Karambuka Iremia ikite enunu obisi sia mheshimiwa Karambuka Iremia si open na ibonto omuntu wende ne yana omuntu mheshimiwa Karambuka Iremia ate mwana okeu na ate mwana omuongo nkiripotera Weru TV gicigo mbunge kia Gembe Central beta wa Duncan Mwathi mutongeria wa eko Mubunge wa mwekuru kaunti ya Meru Karambuka Iremia na atumiritie ategeta na mbere kugwata mbaru munene Rais Professor Kithure Kindiki bubwijite mathaja makai ya kenyuma ya kambuni ya utwiria Tifa gwa Kindiki na kugwata mbaru Kenya na gichunje kya 59 gutwika munene Rais wa Ruto 2027 Kairemia keregana na ngutu ati Kindiki atino gwate mbaru Mount Kenya East Brian Kimathi na report mutongeria wa ekuroja kaunti ya Meru Karambuka Iremia na gwetete ugwati mbaru bwawe kiri munini wa rais Kithure Kindiki professor na kubwa kwa deputy president thai tigo ne seas baku anga Meru anga bati angambi population angantu bati omwenda antu ibo mwenda na president William Samoei Ruto no mwenda inyankoroki kwa uno ka deputy president come 2027 na president come 2032
Actually mnaona hii mtoto wetu ni mchapakazi na hii mtu loyo na mtu very hard working. Na ingwete kieke to minya president mukathe o President William Ruto onre mtu ogwitangwe bwaya na netete bwaya na iketumia amwikire deputy president. Nero aria rojete nyuma ya Tifa kuonana na munini wa rais kwithirwa gwetwe mbaru ni mwingi aja nthigurune. Ibo kona survey na inye inge ikauma nyingi imwe inye ikauma ciongo lakini kampuni mbije kampuni ema na anto ibona ngoge njaga inya wethera ba mala yanto kwa mwita ngambi kanambi ende professor teri etora owo reri na actually tumeona na macho. Iremia ariria jaja nyuma ya gucemania na ikundi bia ekuru ya kigocho tigania East na kubanenkera cheki cia mbesa akinyiriria gitumi gia Karibaba kuthithia ikundi ni kenda batetheka ni mbesa ira sikumo bisi na mutongelia wa ekuru. About over 700,000 na inkuigwa ngwiritwe nuntu imbijire nkunenkera ngekuru cheki mono bari ya thokone na automa mwekoro musiyo mwekoro te muthao mwekoro nkatha nyumba ewe kabwa inya mukoro akethro ate kariura bwiri gukara so ikenda ugite ampambanire na bamami kenda bakuria nja cietu bamenya kuria school fees alafu mbite ke youth. Ke report la Wero TV kuma tigania mbita Brian Kimathi. Arimi beria kuma wodi na kibirite ni bamukirite Mauritania igurure uria bomba kwagirithia urithi bangombe chieria na kuongira makatha jairia gontugu kwa kiara kagita ka Mauritania jamoni ni wa gavana Meru Linda Kiome augite thirikari kaunti ya Meru ni ikite mitaratara ya kung'ana kuona arimi ni baguketha kinyankuru kikuma kiri iria yao kakimutegi na ripoti je. Arimi beria kuma wandia kibirichi baruthite gikaro na MCO Jacob Mwirigi wa mwana munini wa gavana Linda Kingo kwariria bura murimi weria agokira na omba kugunika na eria kithithagia training ya dairy farmers beto na arimi bonde generally bakuma area iji ikenda tumba kuthithia capacity building kiri arimi beto beria muno bomba ikomenya ura babwirite kutunza ng'ombe ciao ura babwirite kwithura bakiongaira area kiri ng'ombe ciao na generally manto ja farming ndene ya Kibirichi ward tomba kuga tukathithia a lab center ya gutegera manto jagie area amwe na muthetu ikenda tomba gutetheria arimi kuthithia urimi bwega na nonto urimi na afya ajeta na area tumbe kwithira kinya resort iri kethra yetuonaia ura tukwirite kuthithia soil cheto kana muthetu cheto kenda tumba kuthithia irio bya ng'ombe na tumba igutumira mithetu yetu kuanda irio kinya bya gutumirwa ni antu na njira ire bwirite. Akiaria MCA Mwirigi aruga bobo bombekanite kumania na ngwataniro iririo gatika gavana na MCs kiuta tena bura kwaria gukabere kiri wathani bura bwariku kagitene gaka kari na mwanya muno na kara turari mbere no ntu na rutu kumba coordinate mantu ja maingi jarambati kuthwankithia ya MCA jara MCA uri unge abati kuthwankithia na ya komba gukarika kyo tumawona tugita antu baba ingi ubakeja tukaraniria tugeto bichie gavana ikeja tukaraniria na mantu ya nkuruki tuina umaja kathitheka daiji tuina projects inene muno ire cienderete ndene Kibirichia imwe ya chiri kuiriga standing wire kumithithiria perimeter fence tuina mibango ya ruji ire twitite na mbere guchua ne atia antu betu baka empowered gukurukira mirandi yao ya ruji na ya yonde yari umbika gukurukira kuritaniria ngugi bwega project yeje tugutaga narua tuina responsibility nene na ndina witikio nuntu bwa ura tukuritaniria ngugi mwaka yuyu kithira tukethirwa twina a social hall iri function ya aja turiongwa kwou kuromba miru bonde bagie weteri nuntu batwe twina wiru bo baritira ngugi nkuruki skuru ire nyingi cia ICD already chi receivete mutujwa choro cha twana twetu toto nini na already thaizi itweteketie that
ote skuru eta receive na bara batera receive motujo kuma next week bakethera bakereceive no nto skuru report ira twena yo thaiji almost 90% cha skuru chi receive te motujore kuma gicigo mbunge kia Buri nkiripotera ndeto cia weru nio kambitaga ki Mutegi. Tongeria bwa kanisa ya Kineru Methodist ni bakoria thirikari kaunti ya Meru na thirikari nene kwagirithia rwang'iro ũgima bwa mwĩrĩ na kinya gũtigĩra akari baria bagũtua ũtungata kiri cibitari cia mũingĩ ni bakuona ũtungata bubwega baria babatere barĩte bakirugũrũia kanopi wokira yaki no tongeria bwa cibitari ya Kineru dispensary irombara oni kiri kanisa gũciumĩria gwatambaru ndwang'i cia mũingĩ ni kende ikomba kweja na motungata jamega kiri Kenya. Njira ya gutambia ntumiri na kinya kuthithia kiao na ndikanche MCK Kineru ni ombito kinya dispensary Kineru na nikenda kubakira njira cia gwitira kiri cibitari iji iri njira imwe egutethira cibitari iji gukura. Twe kanisa ya Kineru ituonere ati tutebui kwithirwa tukiugaga ke amemba betu ibejage kanisene bakaromba bakaina bakaana tuonere kinya itubui kurugura kanisa yetu mirango kinya kibara bateja kanisa yetu nabo nikenda baka benefit ne kanisa ire yao kanisa ire itumbo kara yonka itena antubaome itena community kanisa community na community no kanisa na twena kuwirwa ko nene kiri utongeria bwa cibitari ni untura tweyire kiribo twabera itukwenda kuthithia onto bona na bona na ma ibatwa mukire batatwingire na batutamburukiria njara ciao cyuyile na tomba kuona obatu bubwareo kenda aritingwe na barabe yako wa muthea cibitari patikaura irwe kana barirwa rira bakiyukakia utungatara kana kweana bu ikuona ni antumiri te mathabau ne yake na ara pupetine to badere kumara omendingo inya kera tomba gutumiria rututro mwathani na njira yeje ya ku give back to the community na twiromba kanisa chionde chirite na chio kinya chichumba kushirikiana na the public institutions irira akwena chio especially machibitari kenda tomba kutethi chibitari irira akwena batwi arana ndiromba rao nene ni kutikira ati thirikari nene na iria county ikwithwe kiagithio tungata muno bwogi bwa mwiri nikenda ntu bara bonthe bakubatara bwethe bakiona utethio bubu nendi tukaromba ni thirikari yetu ya county ito ni ailia facility nikenda yongaongela nurses yongaongele ndawa na twinto twatungi tukwende kasibitari ikenda baba kumantere chionde chia egoro cha iti umuthono urio beya bakona utungata bakona ndawa bakana bawiritwe nyumene uturo bobo kathira bwibura bakomba kurita ngwe bakare woti na thirikari ikona mbecha na ankoria facilities na thirikari county na national imenyere facilities ciayo nikenda antu bara bonthe bakwija kiri facilities eje bakonaga biria bakwenda nuntu tumba kutonyaja ate ajitwe Muthuri Muriuki wore Njuma mutiriro Kangangi. Hano tugwikira gatanta nteto chetu cha weru Njuma tukobona arwo ngucokerie nkatho cha bwanya no tubakona kanya korana bautwe na kinya kanya kona nteto chetu tambere gukenera mibango ya Weru TV nkwendera tukububwega mubango jajo thingatirite ni Joa the Plug honbita kwantinyeri Kenywa mona niro mathithio nawe ni Purity Richard. Ni Weru TV.
mubango jo watokanga no jotete na mbere gutamba na kugwiria mashabiki kunze nthigurune watokanga nyo to boy ndibo mwingi Jumamosi izi gatukugemeria weekend yaku okaire na ndimbo cha Kimiru rumba na reggae kukumakire Safari Band bagwatanitana Monda Hits the Pilot watokanga imoko emwe aja ko Weru FM na Weru TV na umarire au gwaku reggae in the bathroom, reggae everywhere, reggae in jail, reggae in church, everybody likes it watokanga ukienda kukurukirwa Murandi jogwa kasiwe njiaro nyange joambiririe mwakene jo 2018 na joabangiri kurika 2021 na joabangiri gutumira shilingi milioni 990 na kuongezeka kwa muda wa miradi yanasababisha miradi yetu iwe juu sana kibei. Murandi joabangi korewa ni thirikari nene nonto niyo njene murandi ende nyumene kwamenyekanira ndore ajoketwe rira thirikari county gukurukira mewase bati korea aja niyo rujero guiteria ya maji waharakishe ile sewage ya Wakoromone tuitoe hapo. Nilikuwa najua mambo ya sewage ilikuwa inafaa ilipwe na national government ama grant. So atokori na relationship ya wasrep na mewazire ishangasha kia mukawa jo Leopard Rock na kio igetigerete thirikari ya county ya Meru murigo jo ankurukie milioni 660 cia kurea muchonko mbeche irirete nkuchanio treasury ikarungika disbursement non tukwera nduri unekenda baita banenkera muchonko wa wengero kuma Meru. That hotel will not have costed more than 20 million to be compensated. Nduria Leopard Rock iwitia bakara milioni 129 of their amount signal ya NATO erekerera kamera ndije kuretwo ithirikari keja gutwika kironda gya nkuje nyumene kire mu Meru mwandiki nteto wetu muthuri Muriuki agakuretera rugono ruru ajante tone cheweru Jumatano yejete kire rugono ro mwanya Meru Emarando. Order. Ladies and gentlemen, and the question on the order paper reads, is Weru FM the best radio station in the Great Mount Kenya region? May as many as are in favor say aye. Aye. And may as many as are of a contrary opinion say nay. The ayes have it. 96.4 Weru FM Rumore Rua Ameru.